Menta perlokan wara HP ke kubur. Pil ke Iron Dome banyada ya ke Tel Aviv. Samling ba misail Iran. Tong ini ngap. Nang rit mesim shu ke Israel. Namar baklam la yada ke interceptor. Shakrwit ha ke Iran. Bat crash ke interceptor Hamadan. Sam misail Iran sa Tel Aviv da kabor ke barat ba. Bat thai pum hadin baklam la ban khanglat. Kane ke pen i bagadi gamit marbut ke baar. Ha ke bapil ke air defense jong ke Israel. Katkum ke jitu jong ke fast news. Peteng ke Israel ban launch sibun ki interceptor ban persya ya ki misail attack ke Iran. Ke Washington Post ke ong ba ka Israel kamla ane Islam ban persya ya ki jingsiat misail ke Iran namar patolot ke air defense system. Ki official ke Amerika ban jong ke Israel ki maham ba ki misail interceptor ki laduna klaim ke resupply ke bekerki ka jingrap tir sipai jong ke Amerika kala bane tang arsengi hakum ke ni kepor ke berengkam. Ka sistem kala syaban ki lupa bat ban bu hakmat jadi jing khanglat na jing syawan tama kala don kamsen ka intelligence sus ka ong ba ka Israel kan hap ban sujit kano ka target banyada bat kano ka ban hap ino namar baluduna ka stok misail bat la banang bun ki jing sya terbom direct haki aset ki bakongsan hakas ngi baar pa phil ka jing persyang yada ya ka military intelligence site kapan pau ka ni ka jing telot pahaga ni ka por temu ka Israel bat khanglat da ka Iron Dome tamir haka last minute tambah klaim la tela kamshu ya ka strike jong ke Iran ha aman kani ke jingpil ka pen i basitam ka Israel ban bun sertap ya ka air defense system de arrow and David sling system ki dei ba target ya high end missile tambah ki duna palat ki Iron Dome interceptor kum ka tamir ki bun tambah ki la pen ya datang kum ya ballistic missile u analis Ifrim Inbar unujor lada pen kam Iron Dome persya ya ki missile ke Iran long kum basiat ke pistol ya ka trin kat ba katma kanang pressure hat Tel Aviv peteng ke defense network ba kan talat kubis bun story tala London network.